understandi namanje ngisamange understand namanje namagazi nam angazi ngiphunyuke kanjani namanje abantu abafowethu namagazi nam angazi ngiphunyuke kanjani namanje ayibonga inkosi sibingelele bishop sibingelele inciko zonke kaNkulunkulu ezikhona sibingelele our senior bishop SP Zikhali sibingelele i5-fold yonke egameni lika Jesu nebandla lika Jesu nina nonke ke ngithanda nina kakhulu labazalwane anishele nezandla naze nabahle ukuhlonipha into kaNkulunkulu kuze kube manje bazalwana ngikusho lokho ngoba ngiwaseThekwini saze sayikhonza ke inkosi eThekwini asilikhulumele leqiniso waze wakhonzwa uJesu eThekwini waze uJesu walikhumbula iTheku lethu kade sikhala sithandaza inkosi yasikhumbula siyabonga bazalwane thank you so much ukuthi ni support neinkonzo enjengalezi ngiyathanda bishop ukudlula kuleya ukuthi ngesikhathi khishwa ama envelopes ngicela si support lezi inkonzo bazalwane ngiyazi baba umbuyazo sazoza siwathathe lama envelopes si support lento bangakabathi qhubeka bhemu ubuthelezi qhubeka bangakabathi siyafuna esikolele lesi stadium next day siyafuna oh hallelujah siyabonga bazalwane useshilo ku bishop kunaleli yatende bazalwane elilapha ya angisezuba mude kunalela yatende lilapha elibhala uhambo lwamahubo niyalibona ngithi lela tende bazalwane safika la sanitshela last year ukuthi inkosi iye yasiyalela ukuthi siniqophele nansi incwadi yokuhlabelela iyaleli bandla now sifike ke kunamagama okuhlabelela safika kunecilongo levangeli siyayibonga inkosi siyayitusa inkosi kakhulu kodwa inkosi ayimanga ke ukukhuluma isathethe inkosi namanje yayisisiyalela ukuthi siqophele izingoma bazalwane enizihlabelelile nezinye ningakazazi enisazozifunda inina bazalwane nithe awubazi ubuhlungu bendumiso yami awuzazi inyembezi zendumiso yami musuku ngithulisa wena ungazi ukuthi uThixo ngilande kuthe ngifisa mina lani khonza noma sengasekho ke kulomhlaba kodwa mani khonza nje nivula incwadi kunamba 213 nithi ngimbonile ungithwalile ngiyamazi ngincike kuye musuku ngithulisa wena ungazi yebukuthi uThixo ngilande kuthe ningasho ukuthi incwadi kaAndile asikho isithombe sami kulento akukho ngisho iprofile yami la kodwa khona umyalezo engawuthunywa kini njengabafowethu enkosini nihlabelele ningasho nanokuthi kaAndile nivule kunamba 84 nithi ngendlala indumiso phezu kwalameva phe liphi ibandla lika Jesu
eMzolo noma eJozini naye abevula the same book athi kodwa mina bengiyaku mfuna uThixo bazalwane intaba yami ngoba ngiyazi my God ungenza konke necebo lakho lingevinjwe enye yezinto inkosi eyikhulumile kimi ithe son ngeke uyenze lento mawuzoqhubeka kube yi-celebrity. I've been a celebrity for 26 years. You win an award, ngadayisa multi-platinum. But njengoba uBishop adeshumayela la, khona unyazi noma umbani owashaya inkosi yathi kimi I need to reduce you. Ungavumi ukubekelwa ihlale eziphambili. Ungavumi ukuthi bathi kukhona indoda kaNkulunkulu eyenza into enkulu uhlala uhosheleke emumva ukuze kuphakamele umyalezo. Ningithandazise bazalwane, I'm not in the business yokwaziwa anymore. Ngikubonile ukwaziwa ukuthi akumfaka umuntu ezulwini. Ngwabonile ama-award ukuthi awamfaka umuntu ezulwini. Ngibonile ukuthi imali I've sold multi-platinum. Kodwa njengamanje sengifuna abantu engiyothi noma sengikobandayo basale behlabelela, basale bedumisa inkosi, basale bethi ngiyinhlamvu yesola ke ihubo leni leli-Afrika akafuni ngami uyalile singiphathe ngesandla uyalile nisala nihlabelela bafowethu singiphathe nisala nihlabelela uyalile okodwa madoda abazalwane singiphathe ngesandla ngayengeka ngicela ukushonane
ngiyakuzwa moya ngcwele lungiyekile kayekeka sothandwe asame worshipers asame isothandwe ngiyamthanda bandla likaJesu I love you bazalwane lungiyekile kayekeka sothandweni ba nisale kahle inkosi nigcine anithwala uJesu sithi wo sama singene uye lapha etendeni uthathe lencwadi yakho inkosi ikubusise uhlabelele ekhaya lebandleni wozama singene uyesu umfundisi umbuyazi umpostoli woza sonela awukodwa nikuda nginiboni man awulilisa wozama singene sonela wozama singene ebukhoneni napika simulo ye simulo bazalwane I love you ibonakaliswa simulo ye ibonakaliswa bazalwane sizogcizelela le ndaba yalama pledge lawo it's very important bazalwane ngithathile envelope ye 1000 ngicabanga ukuthi khona nabanye futhi abazofuna ukusupporta lena sesidumisile senza konke support the work of ministry bazalwane inkosi ayinibusise uma uthenga lapha incwadi is what you're going to do you buy the book for 200 rand 50 rand of that comes to this ministry comes to Work and Pray say supporta lo msebenzi Work and Pray uma ngabe udlula lapha uthenga incwadi manje only today is 200 rand 50 rand of that uza kwi Work and Pray ukuze indoda kaNkulunkulu ingabuyele ekhaya stressed siusupport umsebenzi kaNkulunkulu God bless you a round of applause for the apostle SD Mbuyazi bless you bazalwane